Juan 1, versículo 21 te 30. Inanga puntre, Kiko anto, ta abota Elias, e ela avisa, aminota. Tabota e profeta, e ela contesta, no. E ora inanga puntre, ta quem bota anto, pa nos por duna contesta na esunang kuamanda nos, Kiko bota bisa di bomes, e ela avisa, amita e voz de kuta grita den desierto, hasi e caminho danandi Senhor stret, maneira profeta Isaías avisa. Awor nang awar do manda dor di e fariseo nang. Inanga puntre e abise, pakiko anto bota batisa, si bonota e Cristo ni Elias ni e profeta. Juan a contesta nang bisando, mita batisa ku awa, ma memei di boso, ting ku boso no conoce. Eta isung kutabin después dimi, quien de mi nota digno pa los strep di su sandalia. E costan aqui a tomar lugar na Betania, na e outro banda de Jordán, caminda Juan tabata batizar. E siguiente dia, Juan amira Jesus tabin cerca de e avisa, atelamci di Dios kuta kita pica di mundo. E sa kita isung di quien de mi avisa, después dimi, tabi hombre kuta prome kumi, pa sobra e tabata existi prome kumi.